ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Ophis Deputy Commissioner Wjhd Hills District ringkat bat ka Ophis District Sport Officer Wjhd ha kalaipui terik urisau arajar arpsau kila Pynlong ya ka Freedom Unity Run kum shibanta ban rakhi ya ka Fit India Wjhd Freedom Run ha kanike ji amare lai shibanta hadu arspa ngot ki khana shinrang bat kenthai bat ya kalama la kawe da uba EMH Pasa Working President Wjhd Hills District Sports Association Hakyang Nongba Stadium La Thalabo Juai Ki Nongjob Hakaliang Kishanrang Kilong U David Dahar Nakashnong Sabah Muswang Ubalawan Hakakerdan Baningkong U Dasaman Kendat Nakashnong Sabah Muswang Hakakerdan Baar Bad U Dayuhi Mitri Suting Nakashnong So Minting Hakakerdan Balai Kadba hakaliang kikenthai ya kakerdan baningkong layo da kalam suk khawa na kashnong mukhayalong ka marwa shilla na kashnong saba muswang ha kakerdan baar bat ka himon ki na kashnong lum sermit ha kakerdan balai la penkut ya kajilang da ka jingsam ya ki khusnam pisa bat momento bat ka jingpuli ya ka jingkular balayalam do district sport officer uba krobok asa Good. Kita idang kita. Mana nih? Mana sih? Ini betul. Cash prize today 5,000. Cash prize 2,000. Cepet ni. Cash prize 3,000.